Buongiorno todos. Hoy han veído una cápsula que nos explicará ce que se pasa après la tavola de Pythagore. La tavola de Pythagore l'abbiamo implenato l'altre cop e ora la podem utilitzar tant que coneixem pas encara toutes les taules de multiplicacions per cor. Per exemple, si volem calcular 7 cop 9, podem cercar dins la taula de Pythagore e trobar mai idòmen el resultat sia dins la taula de 7, sia dins la taula de 9. Donc per aquest calcul, pas de problème. Mas sabem un calcul com 70 cop 9. Ara aquest és pas dins la taula de Pythagore. Hi ha ni la taula de 70 ni la taula de 9. Que si fa? Suffis d'agachar pla correctament lo 70 e decidir que lo 70 és també 7 desenos. Donc 70 cop 9 se pot dire 7 desenos cop 9. Anam desplaçar lo mot desenos pel resultat e pel calcul nous demora 7 cop 9. 7 cop 9 agacham dins la taula de Pythagore se coneixem pas déjà le resultat e fa 603. Donc 70 cop 9 fa 603 desenos. Lo mot desenos lo podem eliminar. Et lo podem remplaçar per un 0, puisque la desena és 10. Donc 70 cop 9 fa 630. En faig, és aisit. Suffis de mettre lo 0 a la fi, lo 0 de 70, e de fa 7 cop 9. Anam nos entrenar amb d'autres calculs. Per 600 cop 7. Metem lo 0 a la fi, e nos demora calcular 6 cop 7. Se sabem pas ce que fa, agacham dins la taula, si que nos 6 cop 7 fa 42. Donc 600 cop 7 égale 420. Per 500 cop 9, anam fa exactement pareil. Los 12 0 de 500 a la fi, e nos demora 5 cop 9. A causa ici és la taula de 5. 5 cop 9 fa 45, donc 500 cop 9 égale 4500. 30 cop 70. Il y a un 0 al 30, un 0 al 70. Desplaçam lo 0 del 30, desplaçam lo 0 del 70, e nos demora 3 cop 7, que fa 21. Donc 30 cop 70 égale 12100. Baqui lo C12. És tot per avui.